Илдахан Игорь Борисов 2016 сыллағы выпускник анығы тесерин туғар ден форумға Хотгулулинги федеральный университеті бұйыл бүтерер үтчеті кітары көрісті салғы туяран Древа кепсир. Республика салтатын бир сүрін политикатынан аграрнай хайысқаны сайыннары болар. Өтсек 12 сыллаққа Илдархан тыға әсбатын егетігер үлілі барар әдер специалистерге ұяқсын оңғылар төлібірі аныр туғынан ураққа илі баттабыда. Манлық өйбілінен аспыт сылға 406 тақса әдер специалист туғаммыд. Маны тәңі тыға сіргер сылға тұхынчаттан қырата соғы специалисттер 5 сыл доғывардағы барықтақтарден сорук турбыда. Билинкемге вакансия хабыттым анда бахылыга тияга. Онтон 6-16 вакансияны майган халаска хабыттын туралар. Кәрән үләйир оларга Ленскай районуга бастанка бит 400 тенче качын төлөй биттен туралар. Окудук Ленскай, Алдан, промышленный районуга. Бе кайстатын чурапчы район текин бар. Онда саңа фермендер ылынан барар була баалар. Онун колора чурапчыга тээ кайстаты. Сүрүннән бартын аттыр булгана ушталлар онда барастыр. Быйылгы опсай капсаңа үксе барастыр. Брастар тиелдер, бияхалилдер, механарғы түхінчә, Илдархан турабытсы олығыруға, бұйылғы ғылы кенеха төсерігер, олы қайынын ден төсерігер саңа бұл етергелі хаңа кердейс. Игорь Борисов бусыл олунну ыйгар Новосибирске корат аграрный университетін устудионнарын кытта көрсүбүтэ. Онно саха сериттен сылжар студенттар эдер специалистерден команда терен тыгысырын сайыннарар сыллах ытыкка сөбден санааларын эппиттере. Күн бүгүн бу этини Хотгулулинги федеральный университет өйөн олокко киллерер. Форумга терилбет командалар берстебетеллere проекттарын кепсәтләр республика премьер-министра Галина Данчикова кас бидди проекты ырытан доход үрдүк боларгар үп карчы Прохун сихили үйретин ден сүбәләтә. Бу выпускниктарга сударственный программаларга кытталларгар кых берега. Командандан тегергә баралар. Бу мантан онча улус бу университет соглашение төһәрсен, улу хукукта направление бу командалар итәләр. Бу баскы мероприятие булды. Игорь Борисов премьер-министр Галина Данчикова үлетин ухук коту улустан сагалабыта ден белетәді. Онон чағайбакка ырaq сатар улустарга барың ден сүбеләді. Манетеңе аңардас туханачы әрі бұғытнан болбакка оңырын тахарачы егетігер бейгатын әмие көрдіріңден ұйда. Но что касается заявлений руководства правительства, членов правительства, которые сегодня озвучили, что какие золотые горы вам обещают. Там будет поддержка, там будет финансирование, там будет строительство жилья и так далее. Товарищи, не поверьте, всего этого нет. Она будет только в том случае, если вы сами будете стремиться к этому. Если вы будете стремиться жилье строить, поддержка будет. Улахан болгомто олорор женен качылыга онна интернет сетименен дебигис туханыга урулунна. Инникитен бу икки кайысканы күскө сайыннарарга сорук турда. Туяра Андреева, Гавриил Дичков, Асака телевидениета, Жокускай.